Lu bener nakaloko. Kenapa bisa? Masanya kau sama. Kenapa bisa minggu? Ono baterai ko ikin na. Ono baterai ko ikin lagi ba? Tidak, kasi manood sa kitchen mo. Iya, iya, iya. Selesai. Ya orang baru. Saka sorong. Ada kapag kaur di kiruan rin ko cuma kalau telepon dia tuh. Iya, bukan tuh. Nak saka bukan. Sampai jam tak. Kau kita nanti lah, kita tahu celupot.